Enchia kese enkoma etiefo ne ahwefo nyina. Sani ada munim no aha aye emergency Ghana TV so. Nene story no efa brantie bi a one de ni wiase obaye no. Ose on de eto ana nane gye ho. Na eto no. Eto e de asem abre no. Na make say yensa kan abrantie e wo ha say. Mumie nkotie nsem abrantie ne de tu dwane ya eto e de nakọ ensohwem. Mate sen Nyamiadumo. Mane so me kasa memam. Nyamiadum. Na kasa se be de yemu faso anopa de na de onam. Anopa de boko ba onya boko nso sa. E be da ye boko kentene ho na kasa memam. Meteo. Anopa boko onya boko sa. Abayo ade kakama wa ya me ya. Emle kakre ni me da on mana minya chat mi phone so by phone so no o chatting be miensa by nyina manye memfi ni pakoro be chi no dogusu chatting mko file ni phone no na me so me kasa no be chi miam ko yi ni phone no ma no bi ni phone no ma no na me na kasa o phone so me na kasa no na mbisa nse o kasa fini no so kasa free Central region ekurubo me fe wono brakwa am sisa no se no so bi sam kase free nam sim kase free Prestea eno ne sa kro na emiensa na sikuma odoben brakwa sa nkro miensa no ba akoka ho ena ho no so kase free na so kase free Prestea wasam no nyabotrem kiremu ye wa ho na yenti ase se de be hu kwan a ye de be fa so message na wodi kan de ma wa wan fi ne ade no na eye messages ben ya no kiremu ye amayen Mami high keke. Okay. Yeah. Okay. Mami high sat 3 times. Ba me anam kuyi ni normal no. Na me flay. WhatsApp. Normal call. Okay. The normal message no the ma hi me ensa no. Yeah. Okay, to aso. Na me flay no. Nti ngomon no na me bisa no. So okase fi no so brakwa wonum side. Na me mo Prestea. Mini didi nkoma na mbisa nse nti sisi ase no mehwehwe na mesiden maide mehu no se se me ye ready pe obede obeba nti mini koso edi nkoma nti da kro mini didi nkomo no na mbisa nse akọ ebisie a fine girl oni bi anyede oni bi antia no se oni bi anyede oni bi antina ekwan a breme bi dina de odina fa so no on person breme bi abede e betena sisi a nam so aka me de ma de ma ati timi didi nkomo a nam dem ka chese mi ko adwuma ntu de onye enumre mbape me de me frɛ no ndi enumre me ba me ntumi amfrɛ no ndi ade chi no me frɛ mi no bi sam se mo ti se nam se urade adom me ho ye nam bi sam so no so no so no ho ye ndi me de me ne didi nkomo no ndi ka bisa ebia otise ebia asol be no yede oko oso ku Pentecost no so bisa se mko de aso nam se mko nam se me mko Christian Divine Church asafo e wo Prestea na wo se ma kan aye maati nam ka chense si a wo so ne bre me bia anti ntimi ka se me ni jon so a wo be ne de no so makọ ebre me de nya ka se me ni gin wo a on de ontumi ka se de o mpini nam so wo de wa kan aye maati mini didi nkoma no so be dai adwene nti ade chen mini didi nkomo no wonum no na mbisa say we nam de tu nanim no akwa kosi say no so ma kan wa ate ba ni nyina ye dai me no wo hwe me na me se wa ka mate me anso me ye dai me hwe nti me ma ne da say da se onye dai on famela oye 28 May Wednesday na me ye me de man no so ma kan be ye obeba no no amponche da niska lolo fe no onye nam so de waka me amede lolo fe be de ebe ma no ti me am ntu eni sidi e brade no mili so on famela ampa nso menem sister ba ku gina wonom na enumie me ne kasa no no se ne maame person midi nkomo no hu bebi oyede oko na ne maame no ene me kasai ampa nso ne maame kasai se o se abena se oba bebi Prestea okosare nyonko bi ntino pese wo so ene kora na so nya ne kora nam so ye ne kora
so ba monom na me nyin pa boni ni nti oba pe boni bia anye dey ensi no so maka wati nti anopa na me sorry na ono ge ne frɛ me se we na de oyede oye opeso simintem na oba be dey waba biduru am so aka ma ye wati nti me hu se oso kwakwa ka wo station me ma ate se bia bi owo no omo pai station ye dey e owo no mo so Africa ro aka nimpa miensa wafa bogoso na wo so wo kuro ben so Prestea eti wote bogoso Prestea pepe meti wote ni nyina meti okay so waba station wono nam sa no so waka nimpa miensa maka na ye dey waye ma nti me won man of friends se ka na ye dey we atu nti in case bibie ni a metumi afre no me bisa baby waye dey we duru ebi ono anso mo nso be dey obefre me nam so aka ma ye maati nti efre me kakra be ma na mentene nka na mo me frɛ 2 times ebi anya dey amfa nam sanso frɛ bi me bi amfa nti me da won ma kakra na mo se ebi frɛ ofrɛ call no onum dedede bebiri no I say alarm esi so people sa alarm ga say ambulance alarm no ambulance alarm what the ne diso na me nim nukureni o de miem hye wow miem hye pa manka na meboa miem hye kakra ntimi ka ti phone no nka me madum se me dum phone no na me so ka do mtim se da bi wakwa 50-50 ebia oye ne kure anaso onye ne kure so oye ne kure nso na bia me dum mi phone na menum no mensem ombe dey ombe ka to me so nti menum mi phone no na me wo ma na ne mo mi ne frɛ me mo mi ni su na mbisa nse mpacho de ne wesi no so mate asem aba na mse me de min TV bia o no no kire se abena no so ba benya accident e dey e wo kwan mi no na ono mpo no ya no po ba beba mpo na asem ne e dey esisi ne so ne ho ina mso de momi wa kan nya abotere na bibia no mo be dey obeto no nti nya abotere na mbisa nti si a omo we no so do mo ko asemfusu hospital bia omfre no St Francis na me so aka ma ye wate nti no do mfa ne ni echi do besi bia no o mama so nti no so aka wate nti o ya homwa no wa dey wa ko no nti mo ma no ma me san so frɛ no se no wo fa ba ko na owo eninwa no wo Georgia no o de me no ma de ayede e de ama no nti onu mbe kasa onu me kasa pe nya botere na mnye dey me ne kasa problem bi anya dey no wo no nam so aka mate ban case nso ge no so me ne kasa pe o ka chem se no fa yede e wo Georgia nam siu nti me ne ofa ne ye kasa no no fa ne ka kire me se ne sister friends se no wasi nti no osre me ono so na me nsuo so omode no made koje meni nti no dia wesi no menhwe na memmo no kwan bia so na yakebe be chire bia no de miska be de ebe mame na mso ka kire se nyame nim no kureni wo mse mmom no de oba mo no na sem we aba be de waba be si ba ka se memmo ano le be yo de miska be mame a o me ne de me hyeda ante ase apa ebe me wie nso ne ska no so anya de wa ma nti o ka me nko ade a betu afro busuafo ni bi se bia sei omom de kakra ba me nso tum de bia de e de aba no no ka chem se ebusuan mu nsem no nsem bebiri am se sa no se nti driver ni bia wo no mape o de meku mepo adwuma be fa meku fi ne nwai nam chechire m nya de kire no na driver ni ka chem se memfrɛ popino na on ne kasa nti e frɛ popino nso da on ne kasa no nya me nim kureni na wiase no de nimpa bonefo no de enso be wa no pa ono me kasa ne nwai wo be ka se kron pa nti driver ni ka kire m se obe ne kure nti mo bia metumi di abo bia na menye dai menhwe na memfa momo na me no mokasai nti me frɛ ma me ne back ma me no frɛ be 7 no so akwa koduo no ono ye ofrɛ me super wo be kasa ade ade mpo chimpo abofra no nye dai ade mpo nche no na say omo pa che say gen ne ba wo nchen no wanya accident woda hospital as say omo hia sika okay na mesesa no say na nti isi akọ no doctor no se de ade no se adi se omso nkokotwa ne scan no mohu de oye de oha no by before na nkasa osene nan ene ni ti no ayde we pra nam so en kure no se
nti okotwa scan wi no no se scan no omuji 8 million nti 8 million mu wonom no me sene 8 million e dey e de mo e wo wonom na mo hwem ko ye bibia e ko ye bibia no se doctor Enes be ko en surgery na omuji 7,000 am 7,000 papa ni nyanso na driver ni gina me nchen na driver ni am 7,000 on dey say na mo kan dey a nyambo no pa na me me dey meba wonom na me de mani aba be dey ma ba behwese nya beduro nom na otisa ekebia mede metua no odi phone koma se doctor ni o se dia di o doctor ni me kasa se owum sa mom se metumi ade ma ba wonom bo nedwuma no oye sa ade chi na se mba beduro nom na sa sembi ni a on de ama me mfa so bo ne nyede emfa mmo no na mse sa na so aka wa ye ati na mbisa se ntisia no de no betumi ayafa ho maybe assembly anya de entro no no saji se be di eduro bi de ka no 2 cd nso me de momo nti ade cha no patututu no na me fred driver ni no na me ka chen se nti driver ni be fa me koi na me am kuku yi ska na me de me sene na me de ma omo ni de mo no na mo ye bibia nti mo no ka chen se na nso a we pira no aji se be ko shin pop ni ye 2000 na me ka chom se nyame nim kuro mi de 2000 de me ka chema me se mi de mi nyiska bi anya de entua bi ni me ka se mi nyiska pa etua de a na me boa mi nyiska na driver ni ka chem se ma kan sa se mi si mi nyiska de a onno de ade ba ko kan se wutie mo mi ni su osu ene popi ni nsem na o kan so a ebi obe ne kure nti abo bi obetuma ade abo mbia no fi se bia so ni me bia ne mo be de efiri beba na po onu mu kan sa nti anopa no David no anopa tututu no no frɛ me ona ko yiska 2000 ye dey e de mame se menyai me fa nsen omo na de obesi bia no de obesi ban bibia be dey e be fine nam so akama ye maati nam de sen omo nam se sa de amen san so mentia meto so sa nti mia me peda nam de meni aye dey akwakohwe se oye ne kure anaso onye ne kure ndi men ma men ka sanam ka chen se dasi meba won oye 5th June ndi misim ebesen kwa asim fusu wonom me ko wonom ko duru wonom me frem mo mi no fai no se security fo na beji wonom no mi do ma me fa ma ba ko no ne nkasa na me nkasa anti eku a na ne be pra no na ba be de o na ba betua mi nya akape bibia ebe kire na msiu mi de ko security ni no ane na kasa efi asema na meti firi ma amina no se asema security ni ne ka no onti ase na security ni nso ka kire ne se asema me ka no so timase fi se wo ba no we pira onyo no wae de we pira nti bia ba won chen no ba behwe no hu a bibia wo bia pie bra na behwe na befa nimpa ne de fa ne ko o bi na mo kasa na mi hu ne oye na mo mi ne de e ka ti phone no free on me ko me gina security ni me free bia me free ko bai wa amfa me kokoje bi ni phone me free bia wa amfa me so be bia me free ba na kwa wa am sa de me san so si na ma de mako di no wofa no e free me no bi sam so si anu ma akose no wofa boga no o free me no bi sam so si anu ma akose ba me ma ne mo hu se me ma ye de ma ba wonom nji no ofi o hwara me kasa na ye sta no ka chem se onti ase iso asem ne kasa no mi mood ni ye dey e wo form e die no esi nam se bibia nsi nam de me fa ka pu na me ye me ba fi na me ye voice e de send no wo fa no se nya me nim ne kurani me de mi ye se bia mo de hie wo ba me nchen na asem se aba be dey wa ba beto na menhwe mo nkwa nwunyanyem mo so mo ne meka bibia ba mbeduru hospital on ma sa no nye dey onte sa intimi de kakra metuma ka kire mo anse miska ne de so no wo fase so no mum boga no ekwa bia me fa so miska mensa be dey ebeka no mensa beka onye sa so me de mi je mo edi me nyame o ata so mi fi se me am nkonko bere na mensa me nim fifiri ne bia minyiska ne bia wo prekope me menwadu moni bi anya dey emfa ma wo sika sen e kodi mu ho na menim kodi mi miska nkasa mu mi wo mu no
8,000 na my friends a driver ni ne dia say driver ni no won o de ball bosia nya girl no no ni mu no nti kan nyina bomu a sika sen na akwa di omo nchen 10,000 wakoko di omo nchen 10,000 cedis girl no ne kasa wo phone so di sen yansa na we invite ne so wo mrafie minen kasa almost be 3 weeks ko busumi be 3 weeks we send you message na man be makura send the message how did you get my number ya na mota bisa ubisa ne so we den ne nya wo contact no ubisa no ni bisa no ono asemo ye o ka kire me say obeka say ono nasemo kan say o test number da mebi no ba bede wa ba besi me na say wrong call enti wa form obetimi kura kan che say bia number ba ko pena mistake ya ba be di ho no enti mo kasa 3 weeks e wo phone so mo ye WhatsApp video calls ne ade hu nanim WhatsApp video ba ko pe okay ba ko pe na me yi me ne ye e sound so the pictures na oyede o send ni pictures ma ansa na oni ne ye video call no o send bibia okay na we ye video call no hwe nanim no na pictures na o send ma o na ye no a oyo no a na in case nzumpo no wo fa no tama we ni sie na sikasem nu ebe mi no na no fa no ka chem say oboa me hwe so na mi nsuo so nti no o frame video call na my day ma hwe yampan so me hwe na be na minsuo so no ofa no so o country ben o Georgia eti Georgia na wo no wasa no kasai eye video call say otinsuo so ama phone calculation oni osa no ye video call say otinsuo so mane di nsuo ni nyina akire o de kire say ya ma hu say ensuo so na ote ampa na ensuo na ote so no ye de hu say ho ya bro kire nsuo na say Ghana nsuo we ye de hu say we ye Georgia nsuo we so ye Ghana nsuo ye de hu yi only bintumi na wo hu say no wafa no wa ma no ne ampa ofan mediedi so wa ma ne ampa e de nti na agidi e de na ma agidi say wafa no wo Georgia ho no mampa mitumi ne de me de megidi say tama o ka say me hwe nsuo so ampa so omo wo sheep na sheep yi say Ghana ha sheep yi bi ba ha etie bi kura na Ghana nsuo so na oyesi man eno ote Ghana nsuo so abedan hu say we ye Ghana nsuo we ye Georgia eno na me pese mi hu say ukonya sa agidie no na obi o wa ma no ne na say ne wo fa ase kura mpanya accident a emergency want me fa phone mfre obi e ma ne send sika adena wo ncha na still wo mu hie sika ne fi ono me kakra no na msumi bisa no se te se na o ka me bisa no se so mu obusuafo ni bia e bia emergency bi ni a obetumi ade wa frɛ no wa ade wa ka kye no ka kyerem se ebusuana na be wo mi no ya menim kroni ebusuana mu nsem bebiri emu nsem dɔso nti ise ono na busua na sanso de o ka kyerem ne se no wo fa se no da wo no mi no ono de na ade o de aye ni bibia ade no office no ye de adwuma no office me need nkomo no ono ka tem say ono se oye se fashion design ozo eden fashion designer na so pama de eti 3 weeks na one ne twempena wo phone so no wutimi friend no once bi hu se bi a wote adwuma mu tailor for machine si nanim uhu bi sa on de man friend no de by me need nkomo no ka tem se sia no o fie kakra ba no ye nedwuma wo se akra ba sia no ono no o fie kakra ntino se me ka se o mla no se wenye ska ma obekọ back to akra no kwakọ edwuma kakra onye ska po bede obeba na say good girl role ni dey play pa because oba be ma se brabe srame na timi ka kire be ma se menye sika makra mekọ akọye adwuma de abade oba wunya ni mugidie pa adoni ni dia ware ho nkoma na umpacho dabi mani aware ho nkomo eti nkomo be na mudi 3 weeks ni nyina nkomo be na mudi na mhye dan ni nkomo bia sa efa no me de me sori bia me di kaka kire nse ebi one breme bia nyede enti na me ka kire no nso se wate ase no me sori bia na pom na me de me bisa etesen bia de na eko wo se fra osen me di David Dr. David
Inti ya no afre o bisa ge no so de sen. Ono so de abna adepa. Abna adepa. Okay. Onye ni din no. Kai. Ne wure ne mankasa no. Maame amadoma. Maame amadoma. E no so de abna adepa. Na e de na ko hu real name no. Real name e ko Facebook. E ko e de abna adepa no. Okay. Facebook wono. E de abna adepa no ehwe ni bibia na onye dey. Ono wono. Nti ni foni na onu we no de kirem no. E ko hu ni foni ba ko. No atwere yi kakra bi e dey. Egu. Ayi ben ya. No atwere dini bi e dey. Egu wono. Na me nti Facebook de ba kwa hu ye ni. He TV ne so hu no. Mi hu no. Eti adoma maame ama we ni Facebook. Ena ni information also osua de wo University of Education Winneba North Campus. What Accra Ghana ofri Kumase. Sa na okache also ofri Kumase. On the also ofri Central Region. Ena ni Facebook information na eda ha no first one no also ofri Kumase, second one so ni. Where different pictures. Where different pictures. Maame ama adoma. And I was with different pictures, but when information and Cassadie, one trona or join Facebook, and I'm so posted picture be 2022 or one more. It pick a Facebook one of my profiles to do send who. Any dinner shots. Where a third one ye. Auntie, the Facebook account in there. We bien bebre. We bien bebre. Wow. We bien bebre. They say my own number 3. Mama, young the. For also University of Cape Coast UCC was what takwa na ofri takwa hono ma where number 4 maame ama adoma o se otenkran ofri nkran eno so ede no but all followers so your beautician 314 friends chese 2000 followers or 2517 followers and mama yenko number say 5 where number 4 mama yenko number 5 ne say number 5 wanti obu fa so wo say wo friend na winyan where number 5 ono so was University of Education Winneba where first one na ntina ya say yenya 4 accounts ani nyina eye maame amadoma ba we pictures na egumu na eye de send ma ona we ne ko Facebook ono me no na me ametwa ya me de send producer yeah mahu na me patch dey say wo ko Facebook no pictures ya wo de agu di profile ne so no de ono ne wo chat ya wo send ma wo no sa pictures na bi ni nanima ono ani ono a but different pictures by same person we no send ma ono ani we so we wan send ma me by Facebook ono Facebook na we da ho eno akwafa to ente say ene o send pictures no ma wo yam hyew pictures no we say you no a we be no send ma me we be no send ma a very nice girl no so when you feel saying 25 years and also was saying me the 5 years papa na so 30 years picture we be o send we ma we wan send ma me ba me na me Facebook come na me only need video calls for 3 weeks you know was there a time sex video call bi ba mu owro ne ho so owro ho kire no fe otu bi amam manya sa de no ma me show no for dwe wo no for won kakra manya bibia sa na bia na mo kwa ono ani ono anso no oh a very nice girl I say no me support Basa nti no me de Basa di twa me start pa mbacho mo fa sa de wa ma me tu no de wa pagya ne nsema tu no mo fa no nto so na eno wa bakwasam history bi wo ho aha yenti eno me support Basa nti de Basa no de me start pa nti no ono hwe no na mu so no so asanso de sa we no pick we no de send me no bisam say adekodi we no de ayede o de send me no say onu bisam say me Basa ni anam say me Basa ni no so no so remani pa nti o de we no de ayede and that's why Real Madrid okay nam tumi Basa ni non poka chem say ya fide ya ayede ya show mu pa o and that's when you football fan oba obetimi na hwe ball neza mo hwa na mu twa aviator meboa emotinko kasagu mike ni mu emotinko neza uni ni di nkomo no timi hu se mo ye compatible e bi kura Basa mo hwe ball a we wo ha na sa mo che mo ho na we huru ni yonko sasa na hu no no kure ono ani
Ono any sapikwe okaso dey send me. Video nya picture o. Video. The video menu no dey you dey send. But you know no catch them say. Me yam crash me we dey tundra pa o tumpus poyoyo. To me no catch them say. Onyini bia by I say nimu no ede. Edu. Nimu no eduru. Nimu dey edu e na chi pompom. Nimu no eduru na. Tembia I say no wo for send den po catch say. So latoji baby o said yadi sana no fa ne ka kire no say o say o hwe nanim kura timu so a very young girl but me pesa magie di say eyo no a we sure say video call na ne ye no picture ni video ya nam TV so eyo no a anti ono oyo no a we sure oyo no a because amount force coming call for ya no mo kofe fan call for videos no mo pictures ba wo de o hwe ye no a e no so de abena den o so de abena de pa nti time asem si ye no o si ye no me ko WhatsApp line no WhatsApp yi no da wonom no no WhatsApp DP no wa yi ne info wa yi picture na free so e fro no no wo fa na so no wa kwa yi ne info ni ade papa no se ne wo fa no be kom na ne mpena bi no de ne hye ba bi e dupi nkofo o se ne wo fa no so wa yi ne yi ade e fro no me ba chomo fa de o se eye no ofa no so picture nto so na me diagnose we do show background ne dressing na timu say yes yanki oye boga mpa na timu say we na say eye no ofa no woni ne kasa o tinsuo so we sure say animu we na hu animu we a ono ala woni ga ne tena say momo twempena 3 weeks of phone so no obisa osikada. Oh, na menim kunu mi se miska. Wow. Anyway, David, we ye hwan kra wo be fall you. We mi se miska. Because and mrante ne pema na mi se o muska no good girl vibes. Ono ani. When you know say man na ko hu no social na so. Wan kasa ye di adwuma. Pocho me small scale man ni bi. Ani say wo ho. Na wo ho na kwanya again fa so nya wo number kra ne nchiremu a wode maaye no abusua enioma bi wo ho no ma eye wake up call bibi wo we so mo ani daw ho so na timu se we die na accident na ada na day na wonya accident na dan wo ho no wo ba wo ada na day na wankwa hospital ho na menim no kure ni tama o ka so nya accident no okay ade asanso kakra na abo be sen be fans o kan be phone mu wono me de ko nti we nso si anso ya de san control no me sheda me ni nyede na say girl no nso na anadwukuro ya no oba won chen nti so no na take sa risk no yemfa ne say ye no kre na nko no na take sa risk ne ba won chen a ade no wanya accident ade na kan ten say drop in kra nka obefa no akọ hospital akọ akohwe no efri ba bi a wote ne ba bi onya accident a wo de no koye no. What how many days they do? Then me call them question ne how many hours? Me take me true no papa but me could do no abo getting to 11:40 anajo da anopa na enesa ne enwa amoroso bia there be one tikuma say her Prestea enya kwatintin bia broso David enya kwatintin bia broso no obeka say bia eye be 2 days journey bia na say eye full day journey wutu anopa na du anopa 11 dia say ne enwa amoroso ti no say nka waka say wanya accident na ne dey na utimi peka na nka ja akokohwe say wonu say ne papa mu asa na nka yeye no na wankasa na woni girl. Oh, nyamia kai abono mo fa camera ne to brand no so mame na onyi sa question we ya no mame woni girl we kasa na we invite ne say wo mra no na ni girl nyamia do me de mini besia ti o te say o made me ne te ankasa say o mpana na wa worry minya nye no wade de ba me na wo mienu nti woni ne te say oba aja wunya na abeware na na say uchi bi edi kwa abi on de ba me ware na pa na abeware oba nti we na ka de ne ye den ode we nka de ne ye den imanu mitio nka de we ye den
Meet you. What a fro and we imagine Zenka. Sada no be true fear one na Jonah. Hey, David. When on car way any day, now some come day. Because was in a person when you bear me be open or I'm on so at here. But maybe also a girl on it to what we no cramp and obey. And I will have a to win and come a day. Me angasano. Ebia no mpeso or de bamon me should do in or tin way by to me nankasano. Na mpeso no ayede oba na mu se ono ankasano yede. Ojina wonu mi. Ebia obehun bebia me yede. Me wo obehun bebia wo na hu so ono ankasa na gina wo hwe se de ote sen. Se na hu na ote a obese oba odem behun bebia ate. Eti oba ade na nka de be ye no. Obehwe ono asan na chiko. Nko be den. Ode nko be den. Emo ti ko tafro anu nkyere mi nko be ye den. Meet you. Nyamien nkurani oba idea me tumi oba na de me ka so omra ba ono ye na just oba pe nko ba be 3 days nko ba wona zendi anke bia by Saturday na nko be de nko be Sunday chi no aye de wako it is 3 days no plans be na maye denenya dene mre kra sa 3 days visit na nka baba we obey na 3 days ne de na nka mo beye plans ne net saying menim nukurani na keka bibia ma bibia ye de asete bibia ye fine ti no tumi de obade anka me be na ntetan no mu kakra timo na ntetan mu na mafa ma ye den Meteo, me pese me hu mo plans a mo plan ya ene sa accident na ye no crow sa nya no crow atimi aba be wie se pese me hu plans no 3 days no e de na nkam be ye obade a akoko ebesam suma ebre ma die no anso tumi no so me need nkomo ne we ba no ka chem se ohu me da ba o hwe mo sam need nkomo ne me nkomodie mi na utumisha munsu yede mu ye nika pa ade wo ye comedian confante ade na ye comedian na ni di nkoma uyi mpasere kakra ho na joku kakra kire no onde utibi joku mitumi ne ye mo sere kakra de nti oso hu ye na nika ameka chense wi ase de dakrope ne ye de yedi wuni mpa ena dakro penso na yedi wi nipa meboa confante oba no de kanokre pa hwem nyame anim na kanokre na atopa ho adwenim nyame anim nukureni obeduru dia onde na ebi wu eri na ebi wom Oh my God. Neza na adwemboni kakra nso wo tim na mudi ho nkomo se oba obere no. Woni ni di ho nkomo. Onu mo de ma cheda na ni ho nkomo saade. Ba go ma me ne kasa na waya. Mo mtum ka chense mi hu da nso. Mo sam no kasa na waya no. Ma afi pa. Bo so no so aka chense ono nso saa. Obi a wo hu ne da timi fi no. Neso obanyina na mo plane na o girlfriend ane na wo mienu no no ne wen mpache ono awunti e no wetu kwan kakra okwan no ko no mi mo no kakra one na tifia na mini nya o wo menchen wo no ma okay mini na wutu ba awo sekan wanti me ma hwe bia nti o ne ma mo no kakra nese o kwakọ wo aba wa wo menchen wo nche no okọ ne ma me mo nche ma hwe ne kakra ena nkaja wo pewe dia pawanum nka pewe ya pawanum oso well papa vida debi osore no okohua e wona danfo fie na otena se na na danfo ne yire ehwie enkwan egu aduane no so a na adanfo eyi number akopɛ no de ato nanim o de to nanim o se awel se ya na danfo ne yire nahi o ye no se awel na wel wo za nka ewe nam
awol na wo kan awol na bi na wo kan no nti o man ka be den awol nkabewe untimi nka ada na ye wadwen se wo fa girl na chi akofa we dia na hu no we hu a eye different from girl na ane ne ti a wo wa ma wo kɔ no ma me mo akɔ hwe ne ho na ja wa ye fresh no asan de abetena wo nkyɛn no dia na wo ne ho dia na wo we ho a we na nka akɔfa atiefo pese mo ba mo so nkasa me mo inference mo dia na wo we ho a chance a girl no oh le tumi de bibia ne no o chen besia me neti enti dia kono nko a ne vin no so na me technicians mo ye bad just o ma sheda yi vin no e dia to TV no so e na atwa vin oh god boys see how jane we be kom na atwu no atwu na atwa vin no abusa na TV no so aye nika TV no so aye fe papa abena adwoa sage no de abena osan de adwoa ama nti abena ne ama eno ama TV no so aye akọ me pese me hu de nti a wo no oba ate na wo pese osan akọfa we ka ho ena me pese me hu mitio pa nyamenim nukureni mintum kase bia me ne besia de eti ne bia ntanso ye de ekwakofa na echi ba wa se mini nya na waasi no no kwakosra ebutuanfo kakra ba nam se bia we nso no mi hu na wem ni didi nkomo ene enwo ayi me ka bibia de kire na ono so so ayi de wate ase ama me no no se mi vat mo ye de oba se nkesi mpo na bia se mini nye bibia mpo a ende jaka ento so kra nwie untimi nya wonne nya ho 3 days no obedi wo ho no won adwen bone de de akwa akosie won we karma instant karma oga na we friend say friend Monica adwa anan Monica ene mi gina mama sisterhood brotherhood down flat and a brotherhood down flat and a more sisterhood mi gina mama o girlfriend na wo no case ye be wa kan kire no ompacho maka bia de akire no aka bibia kwa ba na afa so kan no tama semisi no me frère no me frère mo no ankasa ere e bai first one me de apache ere e de manos se de mai bia o de onye de on fa nche mi by since no why de wesi di mi chire mi nyina de e de chire no no sma kan why de waati wo chire mu se girl no ne na twetwe mpena wo phone so 3 weeks and we invite ne se wo mra ne nna and okonya accident wo kwan so say ya azan and I send 100 million e de call ye wo disika adwane wo frɛ no ofa o se wote nsuo so ni nyina timi ka kire o girl no men na tenache ntim bibie ni a o se me de me bona mane I say kura se wa wo da dem no when yen sika kura na man stories nyamenim ne kurani be se men net ne de me monitor modon okwan bia so so ofren mpo no be owo ye wanya sen be kan bia owo we ndie afi na me fa wenya 3 months no say okay kan sika odi amani nyina bom so won fa nhwe ne ho enhwe oba na edu 10,000 cedis o sere edu 10,000 cedis onumpo obebe ho kakra ada na anye ne ho ade woni na wo mienu say why born 2 ada na anye ne ho ade ho ade ndie meye eguso sika ni ho miguso meye bibia ba sika ne mo ano miguso meye bia fa no ma bia miguso say 100 million ketimi tony ma pa o so de kwa de odili gold into ring de oni how they say dia na pa free ababa we ho mfa sika mra wana se nipadua na nkasa mra mbe nipadua de menye mimpe ni bi ada na ampe no ebia na ya accident no e na akwa akwa fa ha we nyina ba o
Ana na ampe no. Ate wani so. You don't tear your eye top. Ate wani so. No kule. Oh. Me ya producer fret numbers na what the buy no say ya baba wane dear say ya wafa dear say ya hwan ya friend numbers ni nyina fra after incident no one kasa so what try afre ya afre bia wife no man me dey frɛ me djuma nyakofo no who do wife number frɛ girl ne number say bia me trust bia obede obetumi afa manyakofo no ya ye bia on peke me anso me no ma me de fra ntumi hu ebi obedun se bia me mom na bia me ye dey bia me de man fola ye dey frɛ no nti dem pom ni producer no pokasa no driver ni no o kasa mfa ma me no ma nye dey mfa ma no peso kasa ba ko pe dey e de kire no ba ofre bia mfa girl no so free baby of the mam son also central region. I don't think say central region or bewo betimi aba so or region foforo me ba cho yemfa girl no pictures ni ngu so ene no wafa ne de ni nyina no yemfa ngu so na me phone lines no there's a twist at the moment say information a mensa kan e kire say pictures ya egu hoi picture ni wura na frɛ owner of the picture ejina line so what's a picture see your no antima me kwankwa hwe se wo no and ask me abrantie ya hello pacho mon check lines ni ye ma me nyesa mo fa landline en frɛ no na onyina so na yentimine ne nkasa abrantie won say medical bisa nyi na ba mic ne ma me bisa wo say we ye sure say pictures ya egu tv so yi wonu ana ne ye video calls no onu a we are sure because picture ni ura na free o won free also on scam me obi a matemontra na mompe photo ura no mompe photo ura na nkasa me fa few calls hello good morning be me na mpacho yenti o me ya la teacher ni kaza free akra odoko officer town di kan ma me cheo me fa ne se me nua ba ma no kwa ye mistake ankasa because you ejiri che wa school che yene mi woni mi se scan wo nti me fi se scan no ma scan bi awe ba mu akra kafra we keep pass na mse tarewa so maye dede wa ha good morning be me number cho yenti o okay we there azafo eno na african bacho Dr. Babet na se egusu aye twen se photo wura no ye benya no e wo phone no so obi afre wase picture de ye mea na me scam me obi a good morning my dear me bacho yenti o me bacho we de me huni say scammers for ni be bi so videos ne ko a short into man scam no aduma di no ma me fa baba wa no hello good morning my dear hello good morning oba pa your friend say but your friend me mami amaduma pictures ya egu tv ne so no abranti kire say woni nipa kro no eye video calls e confirm hu say pictures no eye ono a woni abranti bia e friend no Donko David me pacho daddy na o pictures ye de na onya pictures no okay, me a social media influencer. Me wo Twitter and me sign wo Snapchat, me wo TikTok. But Facebook, me nye active wo. I have an old Facebook account. Me wo I think 2K or so, but other social media no, me a social media influencer wo. But last 2 years ago, me wo na obi better say me say or per se me advertisement no. I want to say wuti before my birthday. Okay. And 2 years ago. The same day and that 16th June 2023. And an independent firm say me no. Na me kwaje wig na me nye advertisement no. Ti me ko share no. Enye girl no buy. Me dina ho na police for me no buy be so me mu call police station. Omo say must come papa bi 23,000. Say enye me people are using my pictures.
TikTok me who account be 3 or 4 ba ku ye friend Abena Mudi ba ku se friend Amadoma ba me akasa me main TikTok account Mamiama _ama_adoma. The same thing on Twitter and Instagram. If you are sure TikTok woman me I own a business. I drink no. Me was salon I drink no. So whatever is happening, I have no idea. Wow, what's it Udina and Kasaya saying? Pacha say. What's it Udina and Kasaya saying? Mamiama Adoma. Nti Mamiama Adoma, we a social media influencer. The kind will be at the kind ask Kami will be ama yaba becho. Say a yawa. And a moment I would to a farm say Nipanbeja pictures in you. Me call police station. Cyber security echo complain my and I'm cast on investigation. But I didn't hear from him again because I think later I realized CID didn't know call a 2 coin quadruchi in Simanton and Kabim. So I posted on my social media say I am not the one scamming anyone. Like I have done what's the name? My disclaimer on my social media account to say Umunya careful because people are using my pictures on social media. I will never scam anyone. I'm not a scammer. So yesterday I wanted to call some of the bloggers. Say, I'm posting my pictures on Facebook. Say, I don't have any Facebook account. I may scam you. Wow, Mamiama, someone else was very dangerous than maybe you and I think, because Obikwa bet me share wa bunting baby. Yadi udi and no pictures ask Kami obi bet me share kwa no dia boat him say we no waji misika mi hu. What do you say hoping? Of course, it's not my senior posted disclaimer, but so people are using it. Say I'm not about say me post here their crime me din so that nipa be video and pictures na. Obi want to be that's why. Now you say why your watermark kurampa to videos so. Watermark. All my videos. Nya botre mame David utie voice ya ona ne kasa ofun so no utie voice ya gay yi kasa ya utie voice na ye ono a David metie o utie voice na ye ono a the men can say the man can say the voice mum de ba me to me ne de ba when some walking down so me dey me tie ni nyina say ne okase bia e bi de ne picture no dey Dabi ya some na me bisa no me say so no bi kasa wo phone so me say see ya meti we obi frɛ me na oye nipa meta ne kasa metimi ahun say asumasi voice ya ye ono a wutie lady ya wo kasa se sie ene de wo ne na kasa wo phone so video calls ene WhatsApp calls ne wa ho anyina no voice we ese no not to me nso no voice up yeah voice ne sena na sense me pese me nya concrete answer the voice ne oseno ba na to me nso no ono janso no ka brofo no me ne ka se bia nso no brofo bia anye dey amam na se we te brofo ba ko ne te brofo brofo bia anye dey amam I see monsa frɛ ababa ne mame na me hwa de David there me wan ne say won say eye video call no ne ge ne ya san na ya na sitie ya ne break e call smooth san na ya na tie na on me kaka ndie video call me and we be one network no ponche dan dey enyi nti e wo wa na say as a scratches bi abaso as a breaky urade abrantie na je say wo hu ge nanim yie me ba cho me bi sa wasem o boss me ba cho ma me ni enwie na me mra wo woni ne kasa ya na say me be say utwa picture ne kire me mfoni no say de tie samu ye video call na ya na picture quality video quality net say video call no so no da krope 3 weeks ni nyina no video call ba ko pe na ne ye da krope eno ye sign na net e call smooth te se na wo na yi wona na kasa bo se esum kakra kra ye dey e wo no me de
by no fan and so no men ne kasa nso no onso men ne video call no on so sa ba me inso so na so ye dey on so te ba no so na breaki sa eso ma twetwa asiani first no kura bi kura timi fa abrofo de ye o David where the adwuma do because we said the work kan ya ya oka o David ya oka but I very bad ma me sanfa hello mami Hello. What him say we yam nua keto me yam hyehye me ma o Me pa chwan. me yam hyehye me pa dia ma me yam hyehye me ma o esa will take it drastic measures immediately and it's a first one that see we say yedika choko police station na one kasa so won say nkofo yi so pictures say say na bia ba bedu TV station how you losing TV bia bedu Kumase with him next move dia be kwa akoduro with him ba bia be kwa akoduro maame eti apart from say wo ba be issue disclaimer wo ba fra bloggers no e dia na mo pa na se utuo media futu am de be ma cyber crime unit Ghana Police Service E ho na me koye. E no mo ye den Almost on be tracing number no. They give me a letter say just in case na say obi ed me call baby to say police station I should give them the letter. just like that na any obi share so no kofa ba no the boat him na mo ka tell me say on be investigation see me the number na ma on number na nipa no de call no e de ma on so they said they will track the number and see who that person is. Sorry. And you're very serious, mama. You're taking it very serious. No. What's he saying? Me kasa no yo no. I am me. What's on no? I am Mr. Cra. Now what me do to care then? Ah. You see, I am to say like I didn't know what to do. Me kasa come about dia cra. Why wouldn't picture see bibia? Come about dia because I don't know. I am ngwasna mugume. Last 2 years, a day before my birthday, this incident happened. That one for your street. Mama, number na. And now suma police for ne be fa wo no sa number na wo ho. How shall I say? Number na nam so police for ne be fa wo telephone number na nipa ne de scam no. Sa number na wo he. Any me hold this am call police station back. Eti pe de anamo e pese etu pe sa number no na yemfa compare abrantie number yi number na girl no de chat na mame na yemfa compare number we ni ye hu se nipa kro na na use images e de yesa me call police station o ka try nipa ne say nipa no wo kro bi so na say o man is ka so fan bra na o ba no nya accident o se den and I'm casting me sorry, just a minute because I'm casting and I bu. Sorry, yes. And your time ben as a story when so by. And then the same as on American 2 years ago, no. That's a format our denam. Format our denam no. Maminti kwa police station ho na pet number no ye Kumase ahoju run about ye boa brantie won so ye pese ye boa o because e be ya me ya se wa report case ama police na cyber crime unit wo mo ye omadwuma na ma me wo na mabonten social media influencer obie nimu na no mabonten no obi afa ba wati ko pay e be hye me pa eti per time na bra Kumase na ye find the solution to this problem. Why? All right. Ti ebeto oso akasa wa chire ho. Abrantie. Dia ye no. Te say anything. Meet you. Ke kan ho ma me na me nko doctor ba ho. Me de kakra me kan say get ne de minyi nka so onyo no. Me de oyo no a me de me kan no. So no afi say ebimpo so onyo wumpo a na to me ebia wunim se bia o picture wunim se be do picture de yede e de bo sabla no e wa ase na se o da so yede wo ye nhwe ha na o da so yede e te wonom unye bibia yede emfa mfa ho on de minyi ntumi miss oyo no a eni an be bo sabla no a Martinti ya invite no beba studio ha na so ba be hia no na anamo police fo no etu afa ho ba bia wo mo di case na kwa akwadru bia no Dave ya be hwe na ya to aso wo ho why but next time we show about our phone so and send this camera no why
next time we share oba of phone so atena again no ho woni na wo tu woni ga na wo tu dey bu so ana asma so wani atete adai David ade na so usun sika no sende a mobile money no edin be na na eba edin no ba no o se do jina bna sorry ko na yo no an number na send si so na number foforo onyo no an number no but ono de no we pra nti number no fly bia ne dey emfa nti ne maame no mom na ono ka say nei no ono mom ne number na me dey me send si yeah o say ne maame no wono ne number na send si so say Georgina Brown boba get the number ne mame yi get the number ne mame na me try say me send mobile money na yenhwe abusia get we was come abrantie boba number yi number ne mame na yenhwe edin a ebeba yenhwe din a ebeba na yento aso free honom ejuma di brotherhood why you number no pochemba yentem mame na me mobo enfan hye moba abusia so wo fia na wo hwama ya abrante na san tena se bo number ne mame 0537 kasa membam 0537 33 61 66 eno ne ye ono ane number na wono de kasa no all right abusia ye we practicals yeah pure practicals e wo TV ne so say utie so a Lawson TV o Facebook obetimi akọ na onso akwa ye ode me send one CD me nkwa send eyi ma ye ma meteme Margaret Akun girl no number no edi aba no what try senka o try bi o send this can bi ahwe o dabi unyam try edi aba ye Margaret Akun etiledi na ofresi mu se we social media influencer no ye beto aso ne ya pe ono so ne ID card edi en wo so Ghana card edi en wo so because ID card ne Ghana card no eno ne de registration ewo being it MTN being it Telecel baby office ho no ye de Ghana card na ye iti ye bepa ono so ne Ghana card na ye de ahwe Margaret Akun no say you no anansa nyo no a ne ato aso ahwe ama why ye ma adwuma new why mati okay elder bacho bro mame o ma adwuma ni no na adwuma mu adi na wi o so mari adwuma mu adi abrante ye wi avena ma mfre poma ade are chichira ebam e say dia asa dia wo chichira wure no abrante ne ni atete say dia are chichira na are chichira wure na no kura wa asemi mu nyina ne say ma mfre poma to abeyi so o for bad folder unya asoma di folder asama deja de sabre di ano ding na me de ha me pa wa brantie ho e pa ne se aso wa manani ana ho na niso a atete nyina no wa hu se wadi nkwase asem pa ara wo na bi no mtime de mo madre di disa enu ti na auto aso yi open mad folder unya asem ade folder wahia wo ba social media watwitwa pictures dia brew okwantimi adọ no amoni age ne ho nya wani keke na gine ho omra emesrawo na mema bi nso ade eza edu hwatwo yanga beda TV nso yanga onfa meda wachi simple sa kachi party shege kachi party abotom power oh no adie bi ati se bia na hokwa na hokwa edisa wotena se no obi de na dwene onze ma from mama was am say was o station no na ye pai Prestea bogo so ne adie nyina no no otie ana no nyina kire no ofro ka no kanya sa ka na tumeba akire ono ne number na amfra biu ofra no obi amfa na nipa foforo mo mafre no ofra no na ambulance what sound is a pop let's say bbc
Omotena sin ye ho adwuma. Na ya ne reference ambulance ne ade nyina wo ye phone ya so. E wo ye phone ya so. Na brantie ya ti enya gidie se ababa na oba no ho na nya accident. Ehene fa no oda asinfosu. Na Prestea kwan eda asinfosu. Eho ne ade ba kon esa ohwi. Accident no yesi wa asinfosu government hospital ena ya genato edi sandisika bra wusi yo wabo trinko wasandisika na de edi kan de to so mienu areho sem krachi minim de sana oba ne tunu na no wotifie na soso ne daye ena aye na adwen se wanya accident de a mempia me husika nyina nko sade yo ei edi ensabunu na krachi ya die na asam ye mareho pa awase ye pe canopy na ye pe nkonwa gu ase na ye pa agorobo na ye abrantie ye yi wa wukura nkaye anya se madafo areho bamfre pama elder o kana waka ne sei ye ka kowie nyina ne sei we nyina nipa mfansu ade sure obi tie ya mfansu ade because enkrofo do ma dwenam ana obi a wunnim no no ense se wonya ne mugidie se wasandi sika so okofro ka aba wo twen no sa abra kura da bra pe ba shit mu no bi na yira wo ne yiri ni ho wa bwa ne ho abrante ya panuro bi ano no mama da bra wagira ne na so a wode twa ade o spray ni em hey krachi no sis carry say 10,000 o say 10,000 abra ho 7 so ubusa ne say ne yiri wo ye no wa spend say wo ne yiri ho no what titi ntire ho abrante wasu fidi boni na yi no fidi bi ho yi agya wa ebusia se na mekae na no a pepepe nyaahye na twetwe ede na akowuom nyaahye no atumi apagya sika puduo se ede amanyaahye abra wo oge a wode ne tekura se sika we umma ne bi kura da apagya se sika kakaka we de amanyaahye awanya mfaso bia ewoso mema nyaahye bekumu eto no ebekumu na mumma mwani na ho no a night pe nyash enya wo hwe atede no just few minutes pe night watcha ti mo susuma mwani mbre nyash no na mo nsie sika mo fe sika na nyaade papa mo fa nhwe abusua na nyash ne de emwa eto no ewo ehyentumam de a efe wani bebre enso eya na mama mani ada ho kakra mama ne sisi modoro na nya ahyen so se o de tatis ne nam nti eno an se obo wutum o wanya accident nya accident ho ba yirawo nya ahye be hwero de ade na ama wa pede sesikai e de akokotu nya ahye na nya ahye afa ko we de kafra oba na one wotem na mesuma no se wanya be ma se ya onwe ne ho onwe mofra no ho na watumi apagya sesika we ya de akoma oba ne nyonko ba a ono kra no ye sure kra se ye man sika po so fanya adwuma we simple no ma family ama na meko ade untumi fesika nkonkoma me nyonko ba abra umbo me dwetre umma me sika bi se me fanya adwuma uya asa ba be what do you mean by that menya kra no asa meko nyash eto wenya abanto na meka na yehentuma mu a mema na ehu ano mani bom kabre no ana meka wansem na me wafutuo kakra e de ma lady na ye yusu ne picture e de yes ade no e wose ode ne nansi fom no tu ho anamo nyesa se yampa mpeni yampa se nyo no dia ene omfa ne nansi fom no ndi ho dwuma nyesa be bedu ba bi no e be ha no ansha ontumi bebi ebedu no ontumi enso ano so omfa ne nansi fom no ndi ho dwuma na emwa na we die very 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 risky pa me futu kakra me wo enu
fa wo adwenkyerɛ ebra na yɛmfa nsisi ani ari ase aha na bre ema me kwan ma me di dwumadi ne asi uhyia me na from na na akosia meje wo so. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.